twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze bakunze ba TV Show aho muherereye hose, by'umwihariko abari mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mugombwa, ndetse n'abari ku Kigeme mu karere ka Nyamagabe. Harabura iminsi mike Noheli igatangira, reka tubabwire ngo muzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Twaje rero ahangaha ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutoza w'inkambi ya Mugombwa. Mu kanya agiye gukina n'ikipe ya Gitaba yo mu karere ka Nyamagabe ku Kigeme. Coach, reka dutangire tugohereza ikaze kuri TV Show. Murakoze cyane. Amakuru Ni sawa. umeze neza? Fresh kabisa. Ego, tunejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi wa none. Twaje tubasanga ahangaha, twaturutse mu karere ka Nyamagabe mu nkambi ya Kigeme, aho twaje duherekeje ikipe ya Gitaba. Ni umukino rero ukomeye cyane, ariko coach, ntaraje muri byinshi, ikipe ya Gitaba mwakinye imikino ingahe? Ikipe ya Gitaba tumaze gukina match kekane 5. Mwatsindanye ute rero? Twabatsinze, twanganyijemo 2. Ego. Tubatsinda 1, bo badutsinze 2. Babatsinda 2. Urumva ko ikipe ya Gitaba mu mibare isa naho iri hejuru yanyu. Ubu ngubu rero mwiteguye ute? Uyu munsi ho rwose ntago baducika, ni ngombwa tugomba kwisubiza icyubahiro nk'ikipe Young Boy mu nkambi ya Mugombwa. Yego. Ikipe yanyu yitwa Young Boy. Ego. Uratangira wibwira abadukurikiye neza, amazina yawe witwa nde? Nitwa Nsayimana Jean Marie Vianney, nkaba ndi umutoza w'ikipe y'inkambi ya Mugombwa. Ego. By'umwihariko ikipe ya Young Boy. Ya Young Boy. Abenshi twabakuzi ku izina rya Kimasa. Ako ni agasirino ko mu kibuga. Katurutse hehe, kaje ryari? Kimasa kijya hano muri iyi nkambi ni umuntu munini cyane. Ego. Mbyibushe. None n'umwanya nkina defense. Ego. None nabaga nkoze ku muntu bitewe na gabari. Ati cyagi tipe ni Kimasa. Kimasa naho ryaturutse. Aho ngaho ni izina Kimasa ryaturutse. Ubwo rero murumva ko twakiriye umutoza wa Mugombwa. Coach, match ziratangira sangapi uyu munsi? Twaje ku makuru dufite, twaje twumva ko match ya mbere iri butangire ku isaha y'isa 7. Niko bimeze? Match ya mbere ni saa 7, match y'abana. Ego. None match ya equipe nkuru yatangira saa 9 n'igice. Ego. Mu mikino 3 iheruka, ikipe ya Gitaba yagutsinze ibitego 3. Yagutsinzemo imikino 2, munganya umukino umwe, mwanganyirije imikino 2. Igihe baherukira ahantu bagutsinze 2. 2-1. Ugiye ku Kigeme muranganya, ugarutse bagutsinda 4. Ndakeka ntibeshe ari imikino 3. Mu mikino 3 mwanganyijemo 1 bagutsinda 2. Ubu ngubu nta bwoba iyi kipe iguteye ko numva mu mikino 3 iheruka bafite resulta nziza kurusha wowe? Twarateguye cyane kandi match twatsinzwe zatumye dukora cyane. Zatumye dukora cyane. Uyu munsi rwose gahunda no gutsinda tukisubiza icyubahiro. Ejo nagize amahirwe yo kureba imyitozo yanyu, nabonyemo abasore benshi bataje gukina umukino uheruka wo ku Kigeme. Ese baba bari baragiye ku mashuri cyangwa n'ibindi bibazo bari baragize bwite? Impamvu ejo batakoze umwitozo, hari bamwe bitewe n'imyemerere y'idini kandi utavutsa umwana ubwo burenganzira bwe, bari bagiye gusenga. Ariko uyu munsi barahari kuri match. Ko nabonye mande masura mashya, bari abanyeshuri bagarutse muri equipe cyangwa nabandi bakinyi washatse ku ruhande? Mara na abanyeshuri. Coach, wenda tutizimbye muri menshi, nyuma ya match turaza kugirana ikiganiro dusesengure umupira ukuntu wagenze. Deka match y'abakuri ratangira sangape? Saa 9 n'igice. Saa 9 n'igice. Ego, mwabyumvishije ko turi kumwe n'umutoza wa Mugombwa, nkuko twabivuze ni Gervais uzwi ku izina rya Kimasa. Umukino w'abakuru uratangira ku isaha y'isa 9, turawubagezaho kuri YouTube yacu, kuri TV Show live. Abantu badukurikiye, Coach, abantu b'Imugombwa niki wababwira? Uyu mupira baza kureba ari benshi cyangwa se nabo baraza kuwukurikira kuri telefone? Kuba abafana baza kureba umupira hari icyo bibongerera? By'umwihariko uriya iri ku kibuga aba ari byiza cyane, ariko nabwo utabonye umwanya kwagira bitewe n'izindi mpamvu z'akazi, ushobora kuwukurikirana kuri YouTube bigakunda nta kibazo. Yego. Inkambi ya Mugombwa, abaturage baho ndetse n'abayituriye,
twabashishikariza kuza kureba uyu mukino kuko no mukino uri buze kuba ukomeye cyane. Ubwo rero reka mbabwire ngo turongera kuza kubagezaho ikiganiro kirambuye match irangiye, ariko n'ubundi no kuri match muraza kuba muri kumwe na TV show kuri YouTube live. Coach reka ngushimira, ariko ubwo turongera kuza gusubira nyuma ya match. Ese ntari nagusezera niki wizeza abafana ba Mugombwa, uratsinda ibitego bingahe cyangwa nta prediction wogira? Uko byagenda kose nuko twiteguye intsinzi. Uyu munsi twiteguye intsinzi, ni win kabisa. Yego, kuko nubwo twatsinzwe na Gitamu mu mukino iheruka, ariko abafana bacu bazi ko ikipe yacu ari ikipe yihagararaho kandi iri ku rwego rushimishije. Uyu munsi tubizeza intsinzi. Yego, murakoze cyane kwitabira ubutumire bwa TV show. Sawa, namwe murakoze cyane. Yego, murakoze namwe mudukurikiye. Twari kumwe na Jerive, n'ubundi nkuko TV show turi bubagezeho gahunda z'uyu mukino wose. Tugiye no gushaka umutoza wa Gitaba nawe tumuganirize, tumubaze ko ibintu byifashe. Murakoze cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza.